COVID-19 yongeye kugaragara mu Rwanda. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC cyatangaje ko icyorezo cya COVID-19 cyongeye kugaragara mu Rwanda nyuma y'uko mu bihugu bitandukanye by'isi hashize iminsi kiri kwiyongera. Umuyobozi mukuru wa RBC Prof Claude Mambo Muvunyi yabwiye Igihe ko nyuma yo kubona icyorezo cyongeye kugaragara mu bihugu bitandukanye hakozwe isuzuma rigamije kureba ko uko byifashe mu gihugu. Yavuze ko mu bipimo byafashwe bigera mu bihumbi 16 byagaragaye ko abantu bangana na 0.7% byabo banduye COVID-19 ndetse kuri ubu bari kwitabwaho. Ati tukimara kubona ko habayeho ubwiyongere bw'abanduye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twakoze isuzuma dusanga hari abantu banduye bagaragara. Yavuze ko u Rwanda rwiteguye gukomeza guhangana nayo ku buryo bidakwiye gukura umutima abaturarwanda. Ati nta kintu cyatera ubwoba gihari kuko ababonetse ntabwo barembye, ni ibintu bisanzwe, ni iby'ibicurane, ariko na COVID-19 bari munsi ya 1%. Mu magararizi twari twafashe izigera ku 16,000. Hashize iminsi hari ubwiyongere bwa COVID-19 mu bihugu birimo Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu bwoko bushya bwiswe NB 1.8.1 bubarirwa ku rugero rw'10% by'ubwandu bwose ku isi, kandi bwamaze kuboneka muri Ireland y'Amajyaruguru na Pays de Galles. Nubwo bitagaragara ko iyi virus nshya ifite ibimenyetso bikabije kurusha ibisanzwe, inzobere z'ubuvuzi zagaragaje ko ishobora kwinjira mu turemangingo tw'umubiri byihuse. Ati nubwo bitagaragara ko iyi virus nshya ifite ibimenyetso bikabije kurusha ibisanzwe, inzobere zivuga ko ishobora kwinjira mu turemangingo byihuse. OMS uvuga ko COVID-19 ikomeje kwihinduranya guhera muri Mutarama na Gicurasi. Ubwoko buriho muri iki gihe bivugwa ko ari bwo bwihuta cyane gusakara mu bantu. Kuva muri Mutarama 2025 ubwoko bwa Omicron bwakwirakwiye mu turere twinshi twa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Australia, Thailand, kandi nibwo bwoko buri ku isonga mu Bushinwa no muri Hong Kong. RBC isobanura ko ikomeje gukora ubugenzuzi kugira ngo ihashye iki cyorezo. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yanditse ku rukuta rwe rwa X, ariyo Twitter ya kera, ko muri iyi minsi tuva mu nyitumba tugana mwiki hari ubwiyongere bw'indwara zifitanye isano n'ihinduka ry'ikirere. Yatangaje cyangwa se yatanze urugero ku bicurane biterwa na virus, influenza na COVID-19, asaba abantu kwirinda kwanduzanya. Tugire isuku. Abanduye ni abakunda gukora ingendo. Umuyobozi mukuru wa RBC Prof Claude Mambo Muvunyi yavuze ko mu byagaragaye ubwandu harimo abakunze gukora ingendo hanze y'igihugu nabo bahuye nabo. Kubagaragaye yavuze ko bari guhabwa ubuvuzi bisanzwe kuko hari imiti, kandi basabwe kwirinda kwanduza abandi, cyane ko abagaragaraweho bikiri ibintu byoroheje bitabwaho bigakunda bigakira.
Ati abaturage barasabwa kwirinda umuntu ufite ibicurane, akajya kwivuza, akirinda no kwanduza abandi, gukaraba intoki buri gihe no kwambara agapfukamunwa mu gihe afite ibimenyetso. Yavuze ko bijyanye n'igihe cy'impeshyi cyegereje, imibare ishobora kuzamuka. Yemeza ko u Rwanda rwiteguye guhangana nayo, ariko anasaba abaturage gukomeza kwirinda no kwirinda kwanduzanya. Umuyobozi mukuru wa RBC, Prof Claude Mambo Muvunyi, yatangaje ko inzego z'ubuzima ziteguye gufata ingamba zikarishye zo kurwanya iki cyorezo. Twirinde coronavirus. Ntaba ari njye cyangwa wowe uwa mbere kwandura cyangwa se gukwirakwiza coronavirus. Komeze mugire ibihe byiza.